Dobar dan još jednom, Dražen Malbašić ovdje ispred Američke gospodarske komore. Pozdravio bih vas sve na još jednom webinaru u našoj seriji Connected with AmCham. Tema današnjeg webinara bit će rad od kuće s praktičnim primjerima. Za mnoge od nas rad od kuće u novonastalim okolnostima, iako djeluje dosta jednostavno, može izazvati dosta poteškoća i pokrenuti niz pitanja vezano za produktivnost, komunikaciju, a i motivaciju za rad od kuće, kako za zaposlenike, tako i za management kompanija. S nama je danas Martina Špiljak, voditeljica traženja i selekcije, karijernog i organizacijskog razvoja iz ADEKA Hrvatska. ADEKO ima bogato iskustvo i znanje o praksama za rad od kuće, zato smo upravo pozvali kolegicu Martinu da danas s nama podijeli ovu prezentaciju. I još jednom da ponovim, kao što smo se dogovorili, da bi imali što kvalitetniju snimku događanja, ali i zvuk za događanje, sudionici će biti zamoljeni da izgase video i zvuk za vrijeme webinara, a svoja pitanja možete postaviti u pisanoj formi u conversation dijelu ovog našeg događanja. Također, još jedna napomena, kolege iz ADEKA su za nas pripremile jedan dokument koji ćemo nakon događanja podijeliti sa sudionicima, gdje je detaljnije raspisano ovo o čemu ćemo danas govoriti. Ja ću sada polako izgasiti svoj video i pokrenut ću PowerPoint prezentaciju kroz koju će nas Martina provesti i nakon njenog izlaganja možete postavljati svoja pitanja, a ako imate neku potrebu za dodatnim pojašnjenjima možete ih uputiti i za vrijeme samog izlaganja. Okay. Hvala Dražene, dok se to uploada, prezentacija. Hvala ti na najavi i želim sve pozdraviti, dobrodošli svi danas. Danas ćemo malo pričati o tome kako voditi sami sebe u ovoj znači promjeni, velikoj krizi, velikoj transformaciji koja nam se dogodila doslovno preko noći i kako voditi timove svoje. Imat ćemo znači dva dijela prezentacije. Htjela bih podijeliti s vama zapravo informacije koje je ADEKO grupa prikupila na primjerima i na dobrim praksama iz cijelog svijeta, koje ćemo prenijeti danas vama i koje su onda zapravo početak tog rada od kuće u ovom smislu generalnom i u velikom obimu. Nekakav podatak je da 70% ljudi sad u ovom trenutku radi od doma kod nas. Govorim za Adriatic. Znači, možemo na sljedeći slajd, Dražene. Ok, super. Znači, iako taj rad od kuće ima nekakve svoje benefite i nekakve prednosti, imamo i nekakve prepreke koje nas udaljuju od nekakvih obaveza koje imamo koje moramo odraditi za svoj posao, pa ćemo danas pričati o ovim 6 zapravo točki na koje biste trebali posebno obratiti pozornost vi sami, kako biste se bolje pozicionirali, organizirali, bili produktivni, a i na kraju krajeva iste te informacije proslijedili u svom timu. Okruženi smo raznim zadacima oko sebe, obitelji, televizija nas ometa, neki put društveni mediji, znači svakakve stvari su oko nas, pa ćemo danas zapravo pričati kako da te stvari uskladite najbolje. Pa počnemo sa pripremom za posao. Znači, do sada ste se pripremali za posao na svoj specifičan način, oblačenje, pripremanje i odlazili ste na posao najčešće. Odlazili ste na posao autom ili javnim prijevozom, znači stizali ste na posao. Danas smo dosta u nekakvom izazovu da iskočimo iz kreveta u pidžami i da sjednemo za svoje računalo i da započnemo svoj rad, međutim tu postoji neke prepreke oko produktivnosti. Naš savjet
napraviti da bi vaš mozak se prebacio na produktivan rad, da odradite tu jutarnju rutinu, malo drugačije umjesto odlaska na posao koji je nekada bio vaša uobičajena rutina, da danas promijenite malo, da otiđete u kratku šetnju. Znam, malo je to izazovno, ali svi imate vjerojatno prostor gdje se možete malo prošetati, da li je to terasa, da li je to dvorište, da li baciti smeće i možete uključiti u jutarnju rutinu i neku laganu vježbu i meditaciju. Znači to je nešto što svako će odlučiti. Obucite se za posao, baš se obucite, spremite za posao i onda krenite raditi, a to je osobito praktično kad imate iznenadne neke video kolove na koje biste mogli biti pozvani, što danas se događa. Drugi naš savjet je da postavite strukturu i organizirate svoje dnevne i tjedne zadatke. Znači svako jutro kad se dignete, pripremite svoje dnevne zadatke. Pokušajte, što je naš savjet u svemu tome, pokušajte primijeniti isto radno vrijeme. To je važno zato što ćete biti usklađeni sa svojim timom i sa svojim menadžerima, u isto vrijeme ćete raditi i moći ćete odvojiti privatno i poslovno. To je važno, doći ćemo i do toga. Isto tako, započnite svoj dan da posložite si nekakav plan prioriteta i nekih zadataka i da ih zapravo posložite i za cijeli tjedan. Postoji onaj kvadrant u kojem možete složiti svoje zadatke iz 7 navika uspješnih ljudi koji možete isto koristiti. Uskladite se sa svojim menadžerom oko očekivanih rezultata, koje znači stvari vaš menadžer očekuje na dnevnoj i na tjednoj razini i fokusirajte se zapravo na taj rezultat koji ste napravili, jer bit će jako puno različitih zadataka i jako puno kolova, s obzirom da već i sada imate nekakvo iskustvo oko toga. Što se tiče nekakvih vaših dnevnih zadataka, dijelite sa svojim timom svoje statuse, svoj progres, važne informacije i neka to bude bar jednom na dan. Isto tako, ukoliko je potrebno, napraviti to i češće. Ova izolacija, odnosno ovaj rad od kuće za neke zapravo predstavlja jako veliku socijalnu izolaciju i može neke emocije izazvati kod nekih ljudi, ne kod svih. U svoje kalendare unesite isto tako koje to sastanke, kolove, mitinge imate, kako bi vaš tim, vaš menadžer vidio koliko ste dostupni, di ste, kad može s vama komunicirati. Pretpostavljam da su kalendari šerani isto kod vas. Važan dio kako da odvojite privatno od poslovnog, obavezno informirajte svoju obitelj, svoje prijatelje, svoje ukućane da ste kod kuće, ali da to ne znači da ste cijelo vrijeme dostupni, nego da imate svoj raspored i da kad ste na tom svom radnom mjestu da tada trebate svoj mir. Naša praksa je da isto ako imate cijelo vrijeme uključen TV ili radio, to može dosta ometati u vašem radu i može napraviti neki pritisak. Stavite neki background, neku u pozadini muziku koja je lagana, koja ne ometa puno. Dobit ćete zapravo u ovom našem dokumentu neke ideje što biste mogli uključiti u tom trenutku. I jako važno, na kraju, mozak je mišić kao i svaki mišić i treba s vremena na vrijeme malo odmora, tako da u svoj raspored ubacite i redovite odmore, da se malo istegnete, da ponovno izađete van, prošetate na balkon, u dvorište i da odmorite svoj mozak od dnevnih zadataka koje ste imali. Ovdje imamo isto nekakve savjete za vas u dokumentu koje će vam slati Dražen, šta biste mogli tu raditi, kakvu muziku da slušate, šta da pripremite i tako. Imat ćemo ideje za vas za te kratke breakove. Uredite i kreirajte svoje radno mjesto. Ovo je jako važno da imate jedan svoj kutak, jedno mjesto. Idealno bi bilo da imate uređeno kao i na svojem uobičajenom radnom mjestu svoj stol i svoj radni stolac gdje biste mogli biti produktivni i posvetiti se svojim profesionalnim zadacima. Znači, na kraju svakog dana kada odradite svoje zadatke, pospremite računalo, pospremite papire, da znate da ste prebacili se na svoj privatni dio dana.
Nemojte pretjerivati, znam da kad smo doma onda želimo puno toga napraviti, nemojte pretjerivati sa zadacima, zaista si odvojite vrijeme koje ćete provesti na radu, a koje ćete provesti sa svojom obitelji i sa svojim ukućanima i za svoje nekakve privatne, osobne zadatke i aktivnosti koje inače niste stizali do tada. Važno je isto da ostanete dobro povezani sa svojim nadređenima i sa svojim timovima. Pričali smo malo prije, trenutno koristimo Microsoft Teams, ima i drugih alata, ima i taj Webex s kojim smo recimo iz ADEKA mi jako zadovoljni, nikoga ne promoviramo sada u ovom trenutku, nego jednostavno odaberite neki alat koji je odobrila vaša kompanija i koristite taj alat da bi komunicirali sa ljudima, sa klijentima, sa članovima tima i ostalim zapravo sudionicima u poslovnog vašeg života. Da biste to napravili na kvalitetan način, potrebno je da prije važnih sastanaka dobro istestirate svoju opremu koju imate, da pripazite na okolinu, da imate dobro uređen prostor i jako mi se sviđalo danas, Dražen je rekao da će rekao je da će ispeglati košulju danas za ovaj sastanak. Evo ja stvarno to pozdravljam, da se zaista uredite i da kao da idete na sastanak, da se pripremite i da budete reprezentabilni. Što se tiče kamere, evo imali smo i ovdje bon ton, isključujemo kamere kad god je to potrebno i moguće, odnosno uključujemo kada opet nam je to potrebno. Kad ih isključujemo? Pa isključujemo i kada je velika količina ljudi na jednom kolu da možemo se lakše povezati i da zvuk dobro barem teče. A što se tiče kada uključiti kameru, apsolutno kada imate neku situaciju gdje trebate bolje iskomunicirati, jer je definitivno kroz vizualni dio komunikacija bolja između ljudi. Ja sam ovdje pripremila i jednu malu sliku, da vidite koje bi to sve mogli alate koristiti za komunikaciju i koje su to zapravo opaske s naše strane što ne biste trebali raditi i za što ne biste neke stvari trebali koristiti. Namjerno govorim ne biste trebali, zato što je to nešto što ćete vi unutar svoje organizacije dogovarati sa svojim IT timom i security timom. Što je još važno? Kad sam sad spomenula IT security team, s obzirom da smo svi virtualni i koristimo jako puno virtualnih kanala, moramo brinuti o svojoj IT sigurnosti. Cyber kriminal se događa, vjerujem da ste i primijetili sami ovih dana, imamo i nekih obavijesti, nisu samo vijesti pune ove pandemije, nego imamo i ovih cyber kriminal napada gdje razni ljudi koriste priliku, a velike organizacije kao što su vaše koriste zapravo sad jako puno virtualne kanale koje moramo zaštititi i mi sami. Znači nije samo naša kompanija odgovorna oko svega toga, nego smo i sami mi pojedinci odgovorni oko kanala koje koristimo i alata koje koristimo. Pa naš savjet je da jako pazite na suspektne mailove koje dobivate i da najčešće su to mailovi koji traže na urgentnost i koji imaju neke attachmente. Ako ne znate od koga dolazi, obratite se rađe svojem IT-u. Što se tiče komunikacije i alata za dijeljenje, koristite samo one koji su odobreni od strane vaše kompanije. Što se tiče PC-a, naš savjet je da ne koristite osobni svoj PC, kućni PC, nego da koristite poslovni PC u poslovne svrhe, zato što poslovni PC ima na sebi sve potrebne zaštite, da vas zaštiti i zaštiti podatke koje vi koristite. Što se tiče kapaciteta, o tome smo već pričali, ako možete, preporuka je da što manje koristite video i nekakve, kad ste na VPN-u kompanije, da ne potrošite taj bandwidth koji nam je svima potreban danas, zato jer sve šaljemo, svi radimo od kuće i svi šaljemo svašta jedni drugima. Naravno, kada je to potrebno da imate video uključen da biste imali bolju komunikaciju, to ćete i tako i napraviti. Isto tako, što se tiče e-maila, pokušajte sve
privatne poruke neka ostanu na privatnim mailovima, ali sve poslovne obavezno stvari ostavljajte na poslovnim mailovima i ne šaljite poslovne mailove na privatne. Pokušajte to, jedino ako nemate drugačiji dogovor sa svojim IT-em, namjerno to naglašavam. Što se tiče instant messaging alata kao što su WhatsApp, Viber i tako dalje, Messenger, isto oprezno sa alatima, sa slanjem poslovnih podataka, internih podataka o zaposlenicima, suradnicima, kompanijama. Ako vam je vaš IT odobrio da koristite neke instant messaging alate, tada ih koristite. Znači, ova pravila koja smo rekli za IT security zaista je tu postavljeno da zaštiti vas i vašu kompaniju i naš savjet je da zaista ih primijenite kod sebe i da se brinete za podatke. I na kraju zapravo jako je lijepo da imate rad od kuće, imate nekih benefita i iskoristite te benefite i ne morate se uopće osjećati loše oko toga, znači možete odraditi neke svoje zadatke koje inače u uobičajeno vrijeme ne biste odradili jer ste potrošili vrijeme na odlazak i dolazak s posla. Sada možete taj dio zapravo prebaciti na neke svoje male radosti koje možete raditi u jednom danu. Zaslužili ste to apsolutno i mogu zapravo povećati produktivnost vašu i neku motivaciju i taj neki good spirit. To su naši savjeti za vas, za pojedince. Kad govorimo o voditeljima timova, o komunikaciji u timovima, tu isto postoje različite neke prepreke na koje nailazimo. Najčešće su prepreke vezane uz komunikaciju, dijeljenje zadataka i dijeljenje među sobom informacija. Pa Dražene, ja bih vas molila da idemo na sljedeći slajd. Ok. Nemamo za sad pitanja nikakvih, dobro, pa možemo nastaviti dalje. Znači, kada govorimo o udaljenoj komunikaciji sa timom, komunikacija je zaista limitirana i neki ljudi čak i možda nemaju dovoljno komunikacije ako su izolirani, a rade i dalje. Dodatno što se događa u komunikaciji sa timom u ovom virtualnom svijetu je da ne možemo vidjeti sve inače inpute koje dobivamo u one-on-one, znači face-to-face komunikaciji. Znači kada isključimo video, fali nam body language, fali nam ekspresija lica, to je nešto što prirodno primamo i ocjenjujemo zapravo osobu s druge strane, pa onda može doći do nekakve miskomunikacije, pa imamo i neke savjete za vas kako najbolje da organizirate svoj tim. Prvi savjet je taj dnevni video chat. Da biste dnevni video chat organizirali sa svojim timom, to nije samo da biste ih kontrolirali i mikromenadžirali, jer čujemo danas u zadnje vrijeme od raznih kompanija jako puno negativnih konotacija, negativnih feedbacka, kako njihov direktor, menadžira, puno kontrolira. Pa za ove virtualne timove postoji nešto što možete primijeniti da bi dobili potrebne informacije i da se svi članovi vašeg tima za to dobro pripreme i da jako dobro se izmjenjuju informacije između članova tima. Pa svaki put kada imate call, odnosno taj vaš sastanak sa timom koji bi trebao biti svaki dan, a i češće ako se trebaju razriješiti neke situacije, trebali bi vaši članovi tima pripremiti neke odgovore na pitanja, a pitanja bi mogla biti sljedeća. Znači, Dražen je rekao da ćemo vam poslati dokument koji možete iskoristiti i ta pitanja su unutra u tom dokumentu. Znači, neka od pitanja koje vi vašim ljudima biste trebali postaviti su: što ste napravili i što ste završili jučer, što planirate raditi danas, koji problemi vas blokiraju ili što vam predstavlja prepreku, što ste razriješili i na koji način, koje imate dobre prakse ili ideje koje možete podijeliti sa ostatkom tima i kakve uspjehe, pa najmanje uspjehe, možemo zajedno proslaviti.
Ovaj zadnji dio je izuzetno važan da proslavite male stvari, osobito zbog ove socijalne izolacije, da se ljudi osjećaju da doprinose organizaciji i da održite taj pozitivan mindset, a naravno da to i utječe na produktivnost, a i dobre ideje se izmjenjuju. Drugi naš savjet je da koristite alate kao što je Microsoft Teams, trebala sam ovdje i Webex staviti i neka taj alat bude vaš glavni ured. Što smatramo pod glavnim uredom je da budete često konektirani i da ste u konekciji i sa svojim nadređenima i sa svojim članovima tima. Osim jedne generalne grupe koje biste trebali osmisliti i imati, naš savjet je da imate još dodatna 2 kanala komunikacije. Ja ću namjerno koristiti Microsoft Teams kao primjer jer mi ga koristimo, imamo dobru praksu sa Microsoft Teamsom, a naravno da možete ovo primijeniti i sa drugim alatima koje koristite. Znači, jedan od ta 2 dodatna kanala koje biste imali, jedan kanal bi bio za dijeljenje tema koje nisu work related, znači nekakve proslave rođendana, savjeti jedni drugima, možete dijeliti recepte, neke šale. To je zaista danas važno. Nalazimo se u jako nesigurnim vremenima, vrijeme je krize i možete podijeliti zapravo neke pozitivne informacije kroz ovaj kanal da bi podigli taj spirit u svom timu. Drugi kanal bi trebao biti vezano uz ciljeve i uz nekakve KPI-eve i uz progres u svim tim projektima gdje ste povezani zajedno, da možete cijelo vrijeme izmjenjivati informacije i da znate gdje se tko nalazi, ali kroz cijeli dan to bi bio više nekakav operativni kanal vezan uz projekte i zadatke. Kroz generalni kanal je neka generalna komunikacija koju možete šerati i dijeliti sa svojim zaposlenicima i djelatnicima. Mi i naši klijenti kroz ovakve kanale koristimo neke informacije koje se tiču generalno našeg tima, oko organizacije vremena, oko nekakvih dostupnosti, nekih templata, ugovora, supporta. Na primjer, imamo internog medical advisora u ovoj situaciji koji nam je dostupan, pa je kroz ovaj generalni kanal proslijeđen njegov kontakt i tako, znači neke generalne informacije možete proslijediti. Što se tiče nesporazuma, kontrolirajte ih i definitivno će ih biti. Znači, kontrolirajte nesporazume u komunikaciji. Vaš tim je sada ograničenog kapaciteta u izmjeni face-to-face komunikacije. Rekli smo da često se isključujemo, kao i što smo sad na ovom webinaru gdje nemamo facijalne ekspresije između obje strane i ne možemo procijeniti što je osoba mislila, a osobito kada govorimo o komunikaciji kroz mailove i kroz neke tekstualne kanale. Kad nam fali taj ton, fali nam ekspresija, fali nam govor tijela da bi mogli dobiti potpunu sliku što je osoba rekla. Naš savjet je da kada primijetite da dobivate poruke koje imaju negativnu komunikaciju, iskoristite telefonski poziv ili video da biste to raščistili, da biste popričali sa osobom s druge strane. Isto tako, ukoliko primjećujete da neki članovi vašeg tima su uvrijeđeni zbog poruke nekog drugog člana tima, povežite ih zajedno, popričajte s njima i razriješite tu situaciju. Morate znati da je uobičajeno da nekako primamo informacije u mailu koje su neutralnog tona, možemo primiti neki ljudi mogu primiti negativne, mogu staviti u negativne konotacije ako je ton maila bio pozitivan ili neutralan. Tako da u tom slučaju povežite članovi tima i razriješite situaciju s njima. Znači, ovo je definitivno izazovno vrijeme za nas u ovoj komunikaciji koja je ograničenog tipa i ovdje biste trebali biti dosta kreativni kako biste svoju poruku prenijeli svom timu, pa savjetujte isto tako i njima da budu kreativni. Jedan primjer je da možete, na primjer, neki dugačak email koji biste sada slali pretvoriti u video, ispričati kroz video.
to je puno kraće i puno manje zahtijeva od ljudi njihovog vremena i da zapravo čitaju dugačke mailove. Vjerojatno ste primijetili da ovih dana dobivate užasno veliku količinu mailova, pa onda možda kroz ovaj kreativni video biste mogli preskočiti malo i puno čitanja kod ljudi. Što se tiče zadržavanja pozitivnog duha kod članova tima, ja mislim da tu puno ne moram govoriti, to je apsolutno nešto što je svima nama jasno da pozitivan duh doprinosi produktivnosti i suradnji. Koji su naši savjeti kako da budete pozitivni svi u svojim timovima je da imate nekakav small talk kanal kojim ćete komunicirati sa svojim ljudima. Malo prije sam pričala da biste trebali ostaviti još jedan drugi kanal komunikacije gdje biste izmjenjivali neko čovrljanje sa svojim timom. Zašto je to važno? Pa u uredu kad jesmo, čovrljamo uz kafe aparat dok si zajedno idemo na kavu ili dok na hodniku se s nekim sretnemo, onda pitam osobu kako si. Tako da ovaj kanal koji ćete stvoriti će doprinijeti osjećaju da su ljudi dio tima i da doprinijeti tom pozitivnom duhu. Možete čak i organizirati neki get together, odnosno sastanak, virtualni sastanak sa svojim timom u petak popodne, ko neki happy hour, vjerojatno ste imali neka zajednička druženja, pa sve se to može prebaciti na virtualne kanale i možete se družiti, može biti jako interesantno i definitivno pozitivno za duh članova. Isto tako imamo neke dobre primjere kompanija koje su u tjednu organizirale virtualne sastanke sa svojim timom gdje su ručali zajedno i stavili su ispred sebe, znači ručak na video, su se kratko uključili, pokazali i popričali o nekakvim interesantnim stvarima u svojem životu da bi se osjećali povezanima. To isto zaista može biti povezano sa dnevnim našim rutinama kad smo odlazili zajedno na ručkove, kad smo mogli fizički odlaziti na ručkove zajedno. Tako da bi ovaj dio mogao oživjeti taj dio koji nam fali, odlazaka na ručak. Isto tako spriječit će onu nekakvu socijalnu izolaciju koja je jako velika prijetnja danas i ono što sam pričala da ljudi imaju nekakve osjećaje, neki ljudi mogu imati osjećaj usamljenosti ako će ovaj dio potrajati rada od kuće jako dugačko. Isto tako nemojte zaboraviti osim tih zajedničkih sastanaka sa svojim timom, 1 na 1 sastanke sa svojim ljudima, jer je jako važno da dobijete od njih i neke stvari koje oni možda između u timu ne bi htjeli podijeliti i da onda zajedno osvježite neku zajedničku komunikaciju, neke teme i da im kažete da ih cijenite na taj način. Tako, evo, to je ukratko od mene. Rekli smo, Dražene, da ću pričati kratko, ja sam što kraće pokušala to ispričati. Ovo su naše ključne ideje za vas kako da budete što produktivniji vi prvo, jer je jako važno da vi kao pokretači ovog sveg rada od kuće i zapravo ako ste menadžeri, pokretači timova, da budete sami dobro usklađeni, a onda da to sve isto dobre te sve prakse i dobre ideje prenesete na svoje timove. Ja bih sad otvorila onda zapravo komunikaciju između vas i da mi pošaljete neka pitanja na chat. Da, nemam ništa još. Ko se s čim bori, tko ima kakvih problema, ajde molim vas da šerate zajedno da svi možemo naučiti nešto iz toga. Dobar dan, pozdrav ponovno. Evo, ako mogu ime prisutnih svojim osmijehom i ovaj drugi dio komunikacije koji niste možda vidjeli kao reakciju na vašu prezentaciju. Hvala za sve savjete i primjere koje ste nam naveli. Sada bih pozvao članove koji sudjeluju na webinaru da nam se priključe svojim komentarima ili pitanjima za našu predavačicu danas.
Izgleda da su danas ipak kolege malo stidnije nego što smo imali slučaj jučer. Jel neko ima problem da dok je na video kolovima da im djeca dolaze u vidno polje i neku dobru šaljivu priču da ima za podijeliti? Danas su nam kolege nešto piše. Evo ja ću onda malo skomentirati. Ja sam malo zakasnila, ispričavam se, bila sam na drugom sastanku, ali eto, u ovo vrijeme je to tako normalno. U biti nemam nikakvo pitanje, naravno da svi imamo situacija da i djeca i pjevaju pokraj i da uleću. Ja imam problema recimo sa papigom koja kad ja pričam preko kola misli da razgovaram s njom, pa onda ona priča sa mnom. Tako da uvijek moram biti u drugoj prostoriji, ali ono što sam vas htjela samo zahvaliti na ovoj prezentaciji gdje ste mi u biti potvrdili da sve moje lude ideje kako da animiram ekipu u biti su skroz normalne. Ja sam si već mislila da možda neke stvari ne bi trebalo, ali imam tim gdje smo jako povezani i moram priznati da nam je teška ova razdvojenost i pokušavamo svakakve čudne i neobične stvari. I sad u biti vidim da je to u biti sve u skladu s normalnim ponašanjem u ovakvim situacijama, tako da puno hvala na ovom svemu. Malo ste saželi stvari na koje smo možda i zaboravili, pa će nas podsjetiti da trebamo neke stvari možda još i intenzivnije raditi u ovoj situaciji. Tako je, Tajana, hvala vam puno. Ovo je odlično. Hvala. Je li ima još netko za podijeliti? Molim vas, ovo je super priča. Vidite da nam stvarno trebaju takve priče i takav support. Ja pozivam još nekoga da nam se pridruži, da ispriča. Ok. Anita nam se javila i kaže držati se radnog vremena nije opcija zbog pucanja veze u rush hours, pa smo shvatili da je puno bolje pomaknuti na rano ujutro ili kasno popodne. To što se dijete čuje nije važno, ali ne puca veza i super funkcionira. Anita, hvala na ovom komentaru. Ja se stvarno slažem. Bitno je da ste vi kao tim zajedno se tako dogovorili. Ono što smo rekli da budete svi zajedno u isto vrijeme, da ste koordinirani i onda kad imate onaj rest time za sebe, za svoju familiju, za svoje dijete, da bude odvojeno od ovog radnog vremena. Odlično ste se to organizirali. Svaka čast, hvala na podijeljenoj ideji. I još netko možda? Ja bih možda rekla dok čekamo neko pitanje, ja bih rekla da za onaj, jako mi je dobra bila priča di jedna menadžerica velike kompanije organizira jednom tjedno, zapravo to je menadžerica koja već dugo ima virtualne timove, znači nije samo zbog ove krize sa koronavirusom se dogodilo. Ona svaki tjedan jedan dan organizira ručak sa svojim timom i da se tim bolje osjeća povezano sa svojom menadžericom i sa ostatkom tima koji su dislocirani, rade u različitim silosima. Oni se dogovaraju da uvijek naruče slično ili isto. Znači, na primjer, naruče istu picu za ručak, dogovore se koju će jesti i svi jedu isto, kao da su u iste prostoriji, čisto da bolja povezanost bude. Tako da i te male neke ideje mogu pomoći da ste povezani više sa svojim timovima. Netko drugi još? Danas smo nešto tiši. Mislim da je do vas da ste u prezentaciji pokrili manje više sve aspekte naše današnje teme, pa smo malo... A možda smo malo i mi umorni. Ja ću biti iskrena, meni je ovo duplo teže raditi nego normalno radno vrijeme u uredu. I jedva čekam 5 sati danas. Biću iskrena jer jednostavno više ne mogu. Ne mogu više govoriti, ne mogu više slušati i užasno ovaj tjedan je bio strašno naporan. Sve je hitno, sve je bitno, sve se mora odmah i jednostavno mislim da je to razlog da smo mi umorniji malo u petak nego što smo bili u srijedu. U srijedu smo bili najagilniji. Hvala Tajana, ovo je isto super. Stavite si, ono što smo rekli, stavljajte si u kalendar ako možete, naravno ako vrijeme to dozvoljava i trebali biste si staviti nekakve short breaks jer je dosta
intenzivno sve ovo. Na svim ovim kolovima koje moramo biti na mitinzima, moramo biti vrlo, vrlo fokusirani i jako moramo puno participirati, ne možemo odlutati. Ja primijetim isto kod sebe da u 5 popodne kad imam call i meeting da jednostavno u nekom trenutku odlutam, ne zato što je netko s druge strane ne priča nešto što je interesantno, nego jednostavno sam overwhelmed sa svim tim sastancima i mitinzima koje imam i budemo dosta iscrpljeni. Fali nam, jako se koncentriramo na neke nove stvari, nemamo više taj ekspresiju lica, nemamo govor tijela i onda se jako koncentriramo na glas i drugačije sad funkcioniramo. Ok, imamo još neke komentare. I smanjiti očekivanja, prvenstveno ne postavljati određeni sat kad nešto treba biti gotovo, već kad vam odgovara pošaljite, na to dobijete odgovor jako brzo, a kad kažete danas do kraja dana, samo radite pritisak na svoje zaposlenike. Jako dobra ideja i super bi bilo to savjet kad ćete imati sastanak sa svojim nadređenim, sa svojim timovima da i dogovorite takvu jednu organizaciju vremena i takav jedan način postavljanja zadataka. Super bi bilo da imate onaj kanal gdje dijelite progres na zadacima i da imate tu fleksibilnost, ali mislite, molim vas, mislite na svoje privatno vrijeme isto. Znači odvojite privatno od poslovnog, pospremite u jednom trenutku sve i posvetite se na poslovno. Maja nam je napisala: ja sam primijetila da rad od kuće pomaže ukućanima da osvijeste jedni druge međusobne potrebe. Primjerice, moj 8-godišnji sin je naučio poštovati moje radno vrijeme i igrati se sam i u tišini. Ajmo, ovo je baš jako lijepo. Ovo je stvarno super, svaka čast. Ja ne znam, vaša djeca, koja ima djecu sad na ovom kolu, vaša djeca su isto angažirana koja idu u školu, oni u isto vrijeme slično koje mi radimo su na svojim alatima za pristup virtualnoj školi, tako da je ovo definitivno način kada i oni će naučiti poštivati i svoje radno vrijeme i vaše radno vrijeme. Ovo je jako lijepo, Maja, hvala puno. Super, još netko, neki primjer, savjet? Evo, ja bi se probao uključiti, ako može. Kristijan Bašić iz jedne američke tvrtke. Nisam baš primjereno obučen, pa ne bih šerao svoju kameru. Ja nisam slijedio jednu od onih vaših uputa na početku, ali u svakom slučaju pozdravljam i hvala je vredna. Sutra je subota, u ponedjeljak ću vjerojatno promijeniti pristup, ako ne odem do ureda direktno. Ja sam htio malo vas pitati vezano na učinkovitost rada. Da li vi već imate sad, s obzirom ako sam dobro shvatio Dražena na početku, on je vas predstavio da vi već kao tvrtka imate određene podatke ili eventualno temeljem nekakvih iskustava možete nam dati možda i feedback. Što je sa učinkovitošću? Znači, da li postoje već nekakvi podaci, da li tu dolazi do povećanja, smanjenja, nema promjena s obzirom na riječ, ako kompariramo ured ili nekako normalno radno mjesto kod poslodavca i izdvojeno radno mjesto, sada recimo kuća, stan, neki drugi ured, ne znam, sve radimo. Da. A drugo sam vas htio pitati, da li vi već sad razmišljate da li će doći do određenih psiholoških učinaka na ljude koji će sad pojačano trebati raditi od kuće? Odnosno, da budem direktan, da li ste razmišljali već o tome ili da li su pokrenuta možda kakva istraživanja, ne moraju nužno biti u Hrvatskoj, ali možda iz nekakve europske prakse, kakvi ćemo se vratiti natrag? Super, Kristijane, baš vam puno hvala, ovo je odlično. Što se tiče učinkovitosti, ja moram priznati da čitam dosta o učinkovitosti i nekad prije kad smo krenuli u ovaj benefit rada od kuće i rada na distancu je dosta bilo pitanja da li ljudi zaista jesu produktivni doma i da li iskoriste to radno vrijeme na dovoljno dobar način.
I stvarno je bilo puno pitanja i puno odgovora i nisam dobila neku statistiku koju bi mogla podijeliti s vama da bi to mogla uperiti s prstom u to. Međutim, danas imamo stvarno veliki broj ljudi koji su od kuće i ono što mi vidimo, isto što je Tajana spomenula, je da su ljudi overwhelmed. Zaista jer se jako komunikacija preselila na virtualne kanale, jako puno informacija nam stiže, jako puno taskova nam dolazi i jako puno vremena potrošimo. Ljudi puno više rade, ja dobivam statistike, mogu podijeliti s vama, naravno neću s Draženom zapravo podijeliti neke članke istraživanja koje sam čitala, nisu od ADEKA, ali nema veze, podijelit ću s vama, gdje se govori da su ljudi puno više posvećeni, puno više sati posvećeni poslu i nego što su prije bili. Pa je naš savjet na sve to, naša reakcija na sve to bila da ljudi trebaju ne posvetiti puno više vremena na posao, nego posložiti si prioritete i posvetiti se na one taskove i na rezultat koji trebaju obaviti na kraju krajeva. Jer jako velika šuma svega. Znači što se tiče učinkovitosti vam šaljem informaciju. Što se tiče psihoučinka, 2 su nekakva glavna strima koja nam se događaju danas u cijelom tom isto istraživanju koje smo čitali, je da ćemo se dosta osjećati izolirani. Jako će nam puno faliti ljudske interakcije i neki ljudi će baš imati loše emocije vezano za to, sad neke negativne, ne bih rekla negativne emocije, nego neke distancu, izoliranost, znači negativne neke stvari koje za nekoga su negativne, za ovu osobu su uobičajene, za neke osobe neće se događati ništa slično, ali neke hoće biti izolirane. To je taj psihoučinak koji nas očekuje i normalan je na radu u distanci. Neki put su ljudi izbunjeni na radu u distanci jer stvarno imaju puno nekakvih zadataka, a ono što još u svemu tome vidimo je da će povratak na radna mjesta biti jako izazovan. Nakon što su ljudi sad navikli na ovu neku novu rutinu i na rad putem virtualnih kanala, putem rad od kuće, stvorili su neki svoj komfor. Vratiti ih natrag na radno mjesto će biti malo izazovno. I sad to je neko istraživanje koje ADEKO opet radi i podijelit ćemo ga s vama kada ćemo doći do tih informacija kako se vratiti u normalu. Već radimo neke strategije kako da ljudi dođu natrag i vrate se na radna mjesta. To su te 2 stvari. Jesam odgovorila, Kristijane, na vaša pitanja? Super, Martina, odlično. Hvala puno. Ovaj povratak, mislim da ste tu se dotakli jednog... Mislim, to su neke stvari kojima sam ja počeo isto tako promišljati malo, jer ovo je definitivno potpuno drugačija okolnost nego smo mi kao bića, iako smo, odnosno pošto smo socijalna bića i ovisimo o okolini, ali bojim se da taj neki učinak ostanka rada kod kuće ipak će ostaviti nekakvog traga i mislim da će biti zahtjevan taj povratak. Tako da u svakom slučaju što god ćete moći preko MČM-a podijeliti sa nama članicama, nama će svakako dobro doći i pomoći. Tako da, apsolutno. I imali ste super prezentaciju, moram vas pohvaliti. Hvala lijepa. Možda krenemo na ovih par komentara. Naše iskustvo u komunikaciji s članovima je da u biti jeste, aktivnost je dosta pojačana i zadataka i rokova i razine stresa. Ipak korona i potres u isto vrijeme ne mogu ne ostaviti posljedice na nas kao i osobe, na naše radne zadatke i upravo imavši to u vidu smo za sljedeći tjedan dogovorili još jedan webinar na temu stresa i neizvjesnosti i u biti utjecaja toga svega na privatni i poslovni život. Tako da ovdje smo se danas više možda bazirali na neke praktične primjere. Taj element stresa i neizvjesnosti bi svakako sljedeći tjedan detaljnije obradili s našim članovima. Odlično, super. Imamo, Marija nam javlja da je kćer upravo uletjela na sastanak. Bravo.
Po mom mišljenju najveći izazov rada od kuće u ovim uvjetima je balans između privatnog i poslovnog života. Apsolutno. I hvala Marija na tome. I svi se snalazimo sada u toj kombinaciji, u tom balansu. Naš savjet je bio da napravite liniju između tog dvoje koliko god možete. Jednostavno tako, koliko god možete. Jakov je napisao, ja sam ekstrovertirana osoba i ono što mi fali kod rada od kuće je komunikacija uživo. Da li introvertima više odgovara rad od kuće? Jakove, pa što se naših istraživanja tiče, i ekstrovertima i introvertima fali komunikacije uživo. Introverti samo se ponekad moraju povući i pune energiju kad su povučeni negdje u svoj mir, ali isto tako ima introverta koji su jako društvene osobe u krugu nekih poznatih ljudi, tako da i njima isto fali. Nikome nije lako u ovo doba. Znam da vam nisam olakšala sad ništa i ne možete se presvičati sa ekstroverte na introvertnu osobu nikako. Ali svima će biti teško i svako ima nekih svojih emocija koje su mixed feelings, svakakvih mixed feelings. Ivana nam je napisala da naša ležerna virtualna kava s timom u 9 ujutro barem jednom tjedno je stvarno poslužila kao lijepa motivacija za ulazak u dan i suočavanje sa obvezama. Bitno je početi rano, time izbjegavamo provesti više od predviđenog radnog vremena za kompjuterom. Izazov je tada to što se moramo posvetiti obitelji, prijateljima i poslu. Čini se da je sada manje vremena za sve to nego ranije, to jest moramo se naučiti detaljnije kreirati naše dnevne rasporede kako bismo svemu posvetili dovoljno vremena u danu. Slažem se, Ivano, super komentar. Lijepo. Odlično. Ovo je naša virtualna kava sa timom u 9 ujutro, Ivana je iz mog tima. Mi se stvarno nađemo i pijemo kavu. Pola sata uključimo se malo da se vidimo, napravimo čin i onda pričamo o tako nekim nevažnim stvarima, non-work related stvarima. Ok, netko još neki savjet, neki komentar, nešto što bi voljeli još saznati možda u radu od kuće, da li vas još nešto interesira, da dijelimo s vama? Evo, za sad nemamo nekih dodatnih komentara, možda su kolege ipak u raspoloženju petka poslije podne, tako da su malo opušteni. Ako nemamo nekih dodatnih pitanja ili komentara, ja bih polako predložio da završimo današnji webinar. A još jednom hvala Martini i njenim kolegama što su se odlučili pridružiti našoj inicijativi i pripremiti materijale koje ćemo podijeliti sa članovima. Tako da hvala vam za događanja koja ćemo organizirati sljedeći tjedan i tjedan iza toga. Radimo dosta aktivno u Emčemu, pokušavamo odrediti teme za koje smatramo da su vam bitne, da vam mogu olakšati poslovanje u ovim vremenima i ako imate neke dodatne prijedloge ili sugestije za nas, slobodno nas kontaktirajte. Možda još neku pozdravnu riječ prije kraja, Martina. Ja sam se malo isključila, imam tendenciju govoriti kad god netko priča, pa sam skužila da ja vas ometam dok vi pričate. Pa hvala vam svima što ste prisutni bili ovdje i što ste saslušali ove dobre savjete, primijenite ih u najboljoj mjeri koliko god možete. U ovom dokumentu koji smo mi pripremili za vas ćete dobiti sve ovo što sam ja danas ispričala i još neke dodatke unutra, pa ih iskoristite. Možete šerati i dijeliti taj dokument dalje. Nije samo za ovu grupu ljudi, znači slobodno šerajte dalje. Dražen će u sve to staviti, u sve dokumente staviti i moj potpis, moje kontakte, ako ćete trebati neki savjet, neku ideju još možda prokomentirati sa mnom ili ako će vam trebati od Adeka još neke druge stvari koje su vam interesantne zbog rada od kuće i rada na distancu, neka istraživanja mogu podijeliti s vama da vas ne bombardiram bespotrebno, javite se, mi smo tu za vas.
Ništa, hvala vam još jednom. Ispred Emčema želim vam ugodan vikend u kojem ćete se odmoriti, malo zaboraviti na svoje možda poslovne zadatke i obveze koje imate i napunjenih baterija sljedeći tjedan. Se vidimo na novim Emčemovim webinarima i želim vam ugodan vikend. Pozdrav. Pozdrav. Hvala. Pozdrav.